ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کاری آن از چرخ بالاتر گرفت. با نام خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و مهمانی در برنامه دلیل محتاجوف. یادآور میشیم که دلیل محتاجوف یک رسامی سرشناس در کشورند، بر رسامی و طراحی مشغول هستند. دلیل به برنامه خیلی خوش آمدید و خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. بگویید که امروز چه حال و احوال دارید در کشور؟ اولا السلام علیکم دوستی عزیز، دلیل گرامی و تماشابینان محترم و رحمت به شما نیست که به این دعوت لطف کردید و ما را دعوت کردید. شکر، حال و هوایم خیلی خوب است. وضع رسامی در کشور چگونه است و مناسبت مردم به همین صنعت چگونه است؟ اولا باید بگویم که صنعت تصویری خیلی سالها است که در تاجیکستان ارزی وجود دارد و ما رسامان با این کار در این جاده هنری خود را صیقل داده و عین حال همچون معلم کار و فعالیت در این جاده کار و فعالیت داریم. و در نوبت دیگر در 30 سالگی استقلالیت نیز یک دانشکده صنعت و تصویری و دیزاین در تاجیکستان نیز خوب گشوده شد. این هم برای ما یک گیریم که خبری خوشحال کننده هم هست که برای ما امکان پیدا میکند که دانشجوی ما بعد از ختم کالج میتونه با دانشکده صنعت تصویری خودی در حدود تاجیکستان که تا این وقت در تاشکند و در روسیه بیشتر خب تحصیل کنندگان تحصیل خود را ادامه میدادند و همین است که در این 30 سال اخیر خیلی بگیریم تعداد خوانندگان زیاد شده است. ما یک جامعه سنتی هستیم. برخورد مردم گرچه که ریشه های هزار ساله داره در تاریخ ما صنعت تصویری، برخورد مردم، برخورد جامعه با رسامان و با مصوره ها با همین صنعت در مجموع چگونه است؟ یعنی تا کجا قبول دارن این صنعت را مردم ما؟ جامعه ما امروز بعد از جنگ های شهروندی امروز که تنظیم امنی در سرزمین ما پایه‌گذار است، خب آهسته آهسته رو بر رشد و نمو گرفته است. چون البته صنعت تصویری در حالت تنظیم امنی، یعنی که مردم میتواند رو به این بیارد، تنها برای کیفیت برداشتن از او حلاوت گرفتن، تنها همین وقت سبب می شود که انسانیت رو به صنعت بیارد و خیلی گمان میکنم و آرزو میکنم که آینده نیز از این بهتر خودتر خواهد شد. صنعت تصویری هم شاخه‌های گوناگون دارد. کدام نوعش در کشور ما رایج است و فکر میکنید چرا که به این بخش ما بیشتر رسامان توجه کردن؟ مثلا همون بخش واقع نگاری یا نمیدونم تخیلی و چند بخشایی که زیاد دارد صنعت تصویری، و کدام بخشش بیشتر مردم توجه میکنن، مردم تاجیکستان؟ و خصوصا شما رسامان به کدام بخش بیشتر امروز روی کدام بخش تمرکز میکنید و آیا بخش های نو هم وارد کرده در این چند سال اخیر به صنعت تصویری تاجیکستان؟ یکم زمینه های نو هم وارد شد؟ البته سببی که در تاجیکستان بعد از کالج رسامی دانشکده صنعتی ما تازه بنیاد شده هم باشد، خیلی فاکولته های بخش های گوناگونی رسامی در آن ارزی وجود دارند. سرکرده از صنعت استنکوی، زنده نگاری، بعد آرایش عملی، خب دیزاینری داخلی و بیرونی در نظر است، هیکل تراشی و زیاد بخش های دیگری هستند که عین زمان مدعا هستند و برای طلبات امروزه ما جوابگو هستند. البته در بعضی حالت ها نورساگی نیز از طرف متخصصان نیز بعضا حالت میشد که از متخصصان نیز کمبودی داریم. باید این راه ها تشویق شوند که زیادتر با طلبات های همه طرفه. در کالج رسامی نیز طی 5-6 سال اخیر نیز یک 3-4 بخش های علاوگی هم شده شد، یعنی بخش های مینیاتوره که در ما پیشین ارزی وجود نداشت. انا خوشبختانه که بخش مینیاتور نیز در ما کشیده شد و بخش های دیگری صنعت نیز آهسته آهسته رو به رشد دارند. شما در کدام بخش بیشتر فعالیت میکنید؟ در کدام سمت رو امروز یا نمیدونم میآموزید؟ سمتی که بنده کار و فعالیت دارد، خودم یعنی تحصیل کرده صنعت استنکوی هستم، رسامی زنده نگار و عرضی فعالیت دارم در ساحه آرایشگری، یعنی دیزاین، آرایش خانه یا آرایش درونه. و این عین زمان در طلبات آرایش خانه همچون دیزاین که در مرور زمان این طلباتش خیلی زیاد در تاجیکستان هم شده است و طلبات در همین ساحه نیست خیلی به نظر میرسد. اصلا بخش زیادترین در بخش‌های زنده نگاری و صنعت دیزاین زیادتر خب خواهشمندان هستند. همین صنعت تصویری چی میدهد برای یک جامعه، برای یک کشور از نگاه شما چون رسام، و چی ضرورت دارد ارزی وجودش برای یک کشور؟ اگر تاریخ برای ما لازم باشد،
дар он ҳолат барои мо санъати тасвирӣ лозим аст. Агар барои мо фарҳанг лозим бошад, ҳатман ки санъати тасвирӣ инҷо роли муҳимро бозӣ мекунад. Агар бигӯем ки мо зебоипараст бошем ва барои зебоиро сохтан хоб роҳҳо, чораҳо биандешем, албатта ки ин як се омиле мешавад ки сабабгоре мешавад ки санъати тасвирӣ дар он хеле роли муҳимро бозӣ мекунад. фарз кунем аз ҳар осорхоне ки мо ба тозагӣ бунёд кардем, агар фарҳанги як миллатро агар нишон доданешем, ҳатман ки ӯро аз таърих бунёд мекунем. Бунёдгузори ин таърих албатта рассомон ҳастанд. ва дар бораи бигирем ҳозир ки давраи пешрафти технология аст ва ҳамчунин сохтмонҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон махсусан дар ҳудуди Душанбе мегардад, албатта ин ҳам технологияи муосир бо воситаи компютерҳои замонавӣ, ин ҳам рассомон ва архитекторон, тарроҳон албатта сари ин кор мекунанд. Либосе ки мо шумо мепӯшем барои тарроҳӣ ин албатта рассом аст. Умуман барои зебогиро офаридан ва рӯҳияи як инсонро баланд бардоштан албатта ин касбият хеле зарур намедонам ки дар тамом истеҳсоле ки аз сару либосу мошину намедонам тайёраву қатора гирифта, яъне нақшҳое дорад ин рассомону тарроҳону онҳое ки ба қавли дизайн мекунанд, ҳатман назари онҳо гирифта мешавад дар бахши ин истеҳсолот. Ё намедонам як чизи зебо халқ кардан, чизи зебо офаридан, ё ҳамун эмблемаҳое ки насб мешавад дар ҳар гуна зарфу ашё. Инҷа нақши рассомон ҳам ҳаст. албатта ҳар чи ки ба тозагӣ эҷод мешавад, ҳар ширкатҳое ки ба тозагӣ бунёд мешаванд, саркарда аз худи ҳамун тамға ё ки логотип мегӯем, саркарда аз ҳама, ҳатто ин гербе ки дар Тоҷикистон мебинем ё ки парчаме ки мебинем, маҳсули дасти худи ҳамун рассом аст. Албатта барои парчам ва барои герб ва барои сохтани нишон додани як миллат албатта як нишондоде лозим меояд. Ва дар бахшҳои бигирем маркетинг ё бизнес ё дигару дигар, албатта сарчашмаи ҳамаи онҳо барои ҳатто монамин ороиши як китоб бигирем ё ки барои ороиши қутиҳои ширини, албатта бе дизайнер, бе рассом онро ороиш дода намешавад. ҳар чизе ки моро иҳёта мекунад, албатта ороиши болои онро маҳсули дасти рассом аст. далер мегӯянд ки рӯи рӯбои хаём зиёд кор кардед, ба маъное ки рӯбои хаёмро шумо ба тасвирҳо, дар қолиби тасвирҳо даровардед. якаме дар ин бора бигӯем ки чи шумо як бора аз байни классикон хаёмро интихоб кардед, на румиро, на ҳофизро, на саъдиро, чӣ чиз водоратон кард ки биёед рӯи осори хаём бештар кор кунед? рости алоқамандӣ бо хаём шояд бигирем аз кӯдакӣ бигем каме хас дурӯғ шояд шавад, аммо ин китобе ки дар даст дорам, ин китобчае ҳаст ки аз кӯдакӣ ман ёд дорам, дар хонаамон вуҷуд дошт. ҳарчоқ ман ҳамин китобчаро бо худ варақ мезадам. Албатта ба фаҳми ин навиштаҳояш, рубояташ ман фаҳмам намегирифт, аммо ба суратҳояшу бахсҳояш умуман барои ман ҳамин зебогии ҳамин китоб барои ман басанда буд. Ва ҳарчанд мехондам ки намеб, аммо зебогӣ ин маро доим мафтун мекард. Ман наметавонам бигӯям ки аз ҳамон кӯдакӣ буд, аммо ягона чизе ки маро дар ҳангоми аллакай рассом шудану рӯи асарҳои эҷодӣ кор кардан, доим ки шавқу ҳавасам ба кӯзаҳо зиёдтар буд. Ман шояд ки нохудогоҳ, шояд ки нохост рӯи асаре кор мекардам ки бо кӯзаҳо зиёдтар рабт дошт. Ва вақте ки ба ин асарҳо мантиқ мепайвастам, ба инҳо маънӣ талаб мекардаму меҷустам, расмам нотамом, нокомил монда буд. Ва дар устохонае ки утуқи корӣ дорам, اونجا کتابخانه خورده دارم که از کتاب‌های مجموعه کتاب‌های رسامان و بعضی از اشعار کلاسیک نیز با خود در آنجا دارم و گاهی ورق می‌زدم و هنگام فارغ بودن از کار ورق زدم. وقتی که حس کردم یک چند روبایت از خیام را وقتی ورق زدم در خود یک فرو رفتم که خیام دارد با کوزه های من، گویا گمان کردم که خیام درباره کوزه های من چیزی میگوید. یعنی مرا یک بار سخت بگیریم تکان داد و بعد جدی‌تر رویش سفر کردم و تا ببینم که این کوزه ها چی میخوان و این کوزه ها برای چی. ابزار اساسی و همون بگیریم ابرازی اساسی همین روبایتش رو خب همین کوزه در بر میگرفت و خیلی رجوع کردم، کوفتکاب کردم که اینا چی معنی دارن، برای چی خیام در گرد اینقدر ابراز بدیهی رو با کوزه انعکاس میکند و برایم خیلی مقبول شد و حتی بعضی از اشعارش رو در کارهای خودم، یعنی که معنی اون رو در کارهای خودم جستم و پیداش کردم. یعنی اول رسم رو تصویر کردید بعداً با
با خیام رو پرو شدن. بله یک چند اثری بود که ناتمام بودن وقتی که البته رسم نه همه وقت میتواند که در برای رسمی که میآفرد معنی داشته باشد. بعضا حالت‌هایی میشود که اثری آفریده یکی منطق ندارد اما یک حالت روحی رسم است که همون لحظه او رو یعنی که از قلبش برآورده با رنگ‌های دلخواهش یعنی که رنگ پاشی میکند. حالت‌هایی میشود که یگان اثر رو خونده یا یگان مطلبی رو خونده از او الهام میگیری و اثری رو شروع میکنی. گاهی میشود که یعنی که هنگام واقع در رفت او در سر کوچه ها یا عموما در زندگی هر روز میدونیم یک واقعه های پست و بلند ما رو همه روز احاطه دارد. اینها عامل میشوند که تا انسان تواند یک حالت روحی خود را اونه که با بگیریم بر مغز سری همون رسام ایجادکار تاثیر یا مثبت یا منفی باشد میرساند بعداً سری او کار میکند. میتونم گفت که وقتی شما یک رسم میآفرید حتی تا خودتون بتونید معنا کنید بیننده الکی معنا میکنه تماشابین اون عکس اون معنا میکنه یعنی معناش طرز میگه وقتی شما پسند میشه که رسم هر چی که میآفرید میدوند معناش چی است. گاهی می شود که بیننده خوبتر او را درک کند. بله برای همین هم قیمتی رسم نیست یعنی که ارزش اثر نیز در همین است. وقتی که رسم یک فکر یک منطق در برای یک اثر دارد هر بیننده ای که مییابد در اون منطق خود را دریافت میکند. برای همین ارزش رسم زیاد است چون هر وقتی که از نو با او یک نظر میکنی یک منطقی نو یک دیدی نو یک نگاهی نو و یک بگیریم یک ایده نو رو در اون انسان پیدا میکنند. وقتی که برای آثار خیام کار میکرد با خیام شناس ها اونا که خیام رو میدونستن چون تفسیرهای گوناگون است از رباعیات خیام با اونها هم رفت آمد میکردید کار میکردید و چی بود بالاخره برداشتتون از خیامی که دلیر میشناسد اون چگونه خیام است؟ یک خیامی حکیم و فیلسوف و دانشمند اون طوری که دانشمندا میشناسند اون طوری که یک گروه میشناسند یک خیامی که همیشه می رو وصف کرده است یا یک خیامی صوفی و عرفانی کدام خیام رو در شناخت در این وقتی که بالای خیام کار کرد؟ این سوال مرا دویم تشویش میداد در باره خیام شناسی. من راستی خیام شناس نیستم و یک بگیریم گردش کوچکی در اینجا برای خودم انجام دادم و چندی از استادان مصاحبه های گذاشتم که برخی از استادان میگفتن که این همون خیامی هست که با شراب واقعی ربط دارد. بعضی اسلام میگن این شراب واقعی نیست این شراب عرفانی است و مرا این سخنها دویم در تهلکه میافتاد که من به کاری دست دادم که خب از برداشت خوب ندارم یا برداشت عمیق ندارم و حتی عالمانی که هر دو طرف به راستی خود دلیل های خیلی سندهای قوی هم داشتن با این طرف اگر که نظر میکردم با سنت‌های دلایل خیلی قوی مرا اطمینان میداد که شراب عرفانی است یعنی که با دیگر استادان وقتی که مصاحبه میکردم اونانی برعکس یعنی که طرف دیگر رو برداشت میکردن. اما من به هیچ وجه نمیخواستم که در خیام یعنی که همون شرابی واقعی که میگویند در اون دیده باشم چون من شاید که وقتی که با یک شخصیت را یک استاد را الگو انتخاب میکنیم البته بلندترین جایگاه مقام بلندترین مقام انسانی رو در او قائل میشوی وقتی که میدونیم که از خوردی از سرنوشتش او بگیریم قرآن رو از بر کرده بود هیچ نمیتواند انسانی که با قرآن ربط داشته باشد و با میل به از عرفان بیرون میل داشته و در چندی از رباعیات‌هایش نیست با این خوب دلالت میکند اشاره میکند. اما اون که بعد برتری خیام نیز در همون بود وقتی که من فیصله کردم در این رو خیلی بگیریم کوشش کردم ببینم که در جهان امروزه حتی نه تنها در تاجیکستان بلکه از بیرون از تاجیکستان تا بگیریم تا اروپا این خیام رو اینقدر به خوبی حتی در روسیه نیز این خیام رو خیلی به خوبی میشناسن اعترافش میکنن و کتابی درسی یا کتابی روی میزی هر یک عارف و دانشمندی هم به حساب میرفته است و برتری خیام نیز در همین بود در فرهنگ همون که هر یک انسان میتوانست از خیام هر گونه‌ای که میخواهد برداشت کند. انسان میتواند هر کی میخواهد به عرفان تعلق داشته باشد از او برداشت عرفانی میکنند اگر هر کسی میخواهد که از او برداشت حقیقی را داشته باشد. البته اشعار بزرگ خیام این بیانگر همون طلبات و واقعهای دور زمان خیش بود که او با قلم خیش او را با ربایی یعنی به طرز شاعرانه ابراز کرد و همون بگیریم
нобаробариҳои мазҳабие ки дар даврони худ зиндагӣ мекард, он кашмакашҳои носазое ки байни ин мазҳабҳо мегузашт, онҳоро рӯи қалам оварда буд албатта. ва барои ман аз ҳама беҳтараш ҳамин буд ки он чизе ки ман мехостам аз ин бардошт кунам, барои ман ин наздик шуд ва дар хулоса низ барои ман хаём ҳамчун як ориф, ҳамчун як файласоф, ҳар як донишманд қабул шуд. як намоишам гузоштед, кӯзаҳо чӣ мегӯянд ва чанд асар буд ки барои рубоии хаём бахшида ва шумо чӣ қадар рубоии хаёмро дар асарҳо тасвир кардед? Асарҳои мусаввари чӣ миқдор рубоиро? дар намоиш зикр шуда бештар аз 60 асар дар бораи рубоиҳои хаём пешкаш карда будам. қабули мардум чӣ гуна буд? қабули меҳмонҳо аз хориҷа чӣ гуна буд? назари онҳо чӣ буд ба ин коре ки шумо кардед? яъне бори аввал буд дар Тӯсон чун як чизе ҷараён мегирифт? хоб дар бобате ки ҳамоҳангӣ бо шоир фикр мекунам ки бори аввал буд, чун мақсади банда низ дар ҳамон буд ки ҳамбастагии шоирро бо рассом бипайвандам, яъне ки тарзи дуруст фаҳмиши аз як тараф агар ки хоҳиши худам бо хаём пайваст шудан аз ӯ омӯхтан бошад, тарафи дигар оне буд ки чун ҳамчун муаллим ки дарс мегуфтам ба шогирдон, мехостам шогирдонам аз ин як бардоште карда бошанд. Вақте ки мутоилия бар китобе ки сар мезананд, аз ӯ бардошт ва аз зовияи худ кашидани як асарро аз рӯи кадоме матлаб ёд бигирам ва барои инҳои як ҳамчун як китоби дарсӣ омода кардам. рубоиҳое буд ки худатон махсус интихоб карда ва дӯст доштед рубоиҳоро, яъне рубоие ки бисёр дӯст доштед ва шавқ буд. чӣ рубоиҳо буданд онҳо? бале он рубоиҳое буданд ки махсус рабт ба кӯза доштанд, чун аз овони кӯдӣ ки ба кӯза ман хеле рабт шудам ва воқеаҳои зиёде дар кӯдаки ман бо кӯза рабт дорам ва гумон кардам ки шояд ҳамин манзури ман буд, шояд ман бо ҳамин баъд аз ҳамин таълиф кардана баъд аз ҳамин шояд ки дилам дигар таскин меёбад. Аммо афсус ки ин тавр нашуд. Та ҳозир ман дорам кӯзаҳои зиёд ҷамъ мекунед. Чӣ миқдор кӯза ҷамъ кардага тақрибан зиёда 300 дона кӯза дар худ. Ино қадимӣ ҳастанд? ҳар гуна ҳастанд, ҳам қадиму ҳам ҷадиду ҳозираву ва ҳатто дӯстоне дорам ки медонанд ки кӯзаро ин қадар дӯст медорам, ҳар куҷое ки раванд ки ба меҳмонӣ биёянд, ягон кӯзае ки ба ӯ дар кор аст нест мебиёранд ки дарер ту кӯзаро дӯст медорӣ ва ҳамин гуна шавқам то ҳанӯз ба нисбат ба кӯза кам ҳам нашудааст. Гумон мекардам ки баъд аз ин намоиш гумон мекардам ки ин ҳамон як чӣ гӯям, як гумон мекардам ки ин ҳамон як асолате буд ки агар ҳамиро анҷом диҳам дигар меҳру шафқатам ба кӯза ба ҳамин ба итмом мерасад. Аммо хушбахтона бадбахтона ин тавр нашуд. чӣ буд ки шуморо ба кӯзаҳо пайваст? чӣ ҷариқа буд? дар тифлиятон буд, дар ҷавониятон буд? чӣ омил буд ки шумо ба самти кӯзаҳо рафтед ва оё бо кӯзаҳо ҳам гуфтугӯ мекунед? баъзан мешавад суҳбат ҳам мекунед бо ин кӯзаҳо? акун бале ҳолате мешавад ки дар утоқи корӣ зиёд аст, фақат вақте ки мухотаби ман танҳо кӯза мемонад, ба ҳар росту дурӯғ бо онҳо суҳбат мекунам ва дили худро бо онҷо, яъне ки дар онҷо таскин медиҳам. як воқеаи дигарам буд ки дар хурдӣ ҳама вақт то имрӯз маро ташвиш медод. вақте ки ба Самарқанд дар ҳангоми кӯдакӣ рафта будам ва падарам низ як 40 рубли русӣ синфи 6 будам ёдам ҳаст, бо хонандагони симфони 8-10 моро ҳам устодам Ҳайдаров ҳамроҳӣ мекард. хоҳиш кард аз падарам ки фарзандатонро ман бо худ мебарам Самарқанд, ҳолон ки ман дар байни он хонандагон хеле писари хурд будам ва ҳамонҷо бо худ чанд пуле ҳам доштам. 40 сум падарам дода буд, ҳар чӣ ки мехоҳӣ аз Самарқанд барои худ харидорӣ кун. ва ҳамонҷо чанд рӯзе ки ҳамонҷо сафар кардему гашту гузор кардем, ман фақат чашмам ба кӯзаву ба ҳайкалу ба намихелин чизҳои қадима доим во мехӯрд ва ҳеҷ наметавонистам аз онҳо диламро канда ва сабаб шуд ки ҳамун як ҳайкали бо номи Баганов, як бигирем як нимпайкараи Баганову, як ба фикрам як полководиси, ман дар борашам ҳатто намедонистам ва 3 рӯз пайҳам рафтам ҳамон мағоза ва билохира ҳамонро харидам. ман ҳатто нархашам дар ёдам аст ки 4 суму 80 тини ҳамон даври шӯравӣ буд. ҳатто буд кӯзаҳое ки дар ҳам магазин, дар ҳам мағоза мефурӯхтанд, аз онҳо харидорӣ кардам ва билохира баъд худамам аз як тараф вақте ки бачаҳое ки бо мо буданд ӯро дарёфт кардану хеле ба рӯям хандиданд ки туи ҳайкалҳо ин кӯзаҳоро чӣ кор мекунӣ. ҷавобам намедонистам чӣ бигӯям, чун намедонистам ки барои чӣ дар синаи ман ин чиз сахт роҳ ёфта буд. ҳатто устодам омаду дид онро, як машаи ханда кард ки
تو چیکار میکنی رو من نفهمیدم. منم شکلات و خند و دیگر چیزا شما مجسمه خریدید در طفلیت؟ خب دیگر سرم خودم رو همچه یک گناهکار حسابیدم که من بس واقعا وقتی اینقدر نفر با من با این شیوه که رفتار کردن واقعا فکر کردم که من بدترین کار انجام دادم و در ترس بودم اگه خانه میام با پیش پدرم چی میگویم. واقعا همین کار همینطور هم شد. وقتی آمدم به خانه دیگر سر یک دسترخوان نشستیم و گفتگو کردیم. دیگر فکر من در فکر همون هیکل همون کوزه ها بود که از من منظورم این چگونه این رو نشان میدیم و کلان هم بود. در همون یک دیپلمات خورده داشتم بگیریم وسط هم دیپلمات از اندازه بیرون بود و دیگر نمایان بود. بعد گفت پسرم چی ها گرفتی چیکار کردی؟ منم به مثل یک آدمی که بسیار گناهکار سرم خم آوردم اون هیکل رو خیلی موندم. یک بار پدر و مادرم خندیدن که این چی بود، این چی است، این کی است؟ من گفتم راستی نمیدونم کی است، لیکن من خریدم. اگه دیگر چیکار میکنید کنید. خلاص دیگه سرزنش هم نکردم. پس گفتن که پس در قالب این چیزی هست که با این فرهنگ و رسومی و کوزه اونجا شروع شد. شاید نه، در کودکیم بسیار میکشیدم، بسیار رسومی میکردم و بسیار بگیریم همون دیپلم و گراماتون نیست خیلی زیاد داشتم، اما شوق رسام بودن در قلب من نبود. من یک میخواستم با همراه دوستانم یک نظامی یا حربی شدن رو دوست می‌داشتم و همینطور حجت‌های هم پنهانی از پدر و مادر برده به سوواروفسکی училище سپردم. چی حربی؟ کالج حربی سپردم و بعداً خبردار شد رفته حجت‌های من از اونجا گرفتم و مادرم قطعاً گفتن که این پسرت رو به کالج رسام میبرید، چون در او شاید که راضی هستید از این انتخاب مادر؟ آنا گمان میکنم که بله، چون مادر پدر فکر میکنن که از من بهتر این کسبی مرا خوبتر میشناختن. روبایه هایی که گفتیم دوست می‌داشتید میتونید چند تا بگویید برای ما که مثلا چی روبایه ها بودن آنها شما را بسیار مفتون کردن از خیام؟ روبایه دوست داشته که شما اون را دوست داشتید؟ خب بله، در من این گونه روبایه تو خیلی زیاد هستن. از همه روبایه اولی که من در قبل با شما صحبت کردم در اینجا، یعنی که اولین صورتی که اثری که من در دوره همون روبایه آفریده بودم این همین بود. اسرار ازل را نتودانی و نمن وین حرفی معما نتوخانی و نمن هست در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتد نتوانی و نمن. یعنی که این واقعا همون روبایه بود که اولا مرا تکان داد و در ساختن همین اثر ببینم که همین واقعا همین روبایه یعنی تخمینا به همین اثر آفریده نیم کالا تیار بود و برای من یک خیلی جالب هم است. دلیل رنگ ها هم نقش دارن در این اثرها، مخصوصا وقتی که با یکون شعر میخواید هماهنگی کنید، رنگ نقش دارد یا نه؟ بله، وقتی که بعدم از زندگی نامه عمر خیام کمی ورق زدم و دیدم، بعد دیدم که این البته عصری 11 زندگی عمر به سر برده است و برای من این یک عصری بسیار خاکی، اصلی بسیار قدیمی، شاید از همون لحاظ بود که من رنگ‌های خاکی را من می‌بینم زیاد خاکی استفاده کردم، برای که این اصلش از ما خیلی دور است. برای این قلم رو این اشعار رو روی قاب آوردن گمان کردم که شاید به همین رنگ‌ها خب برای من موفق‌تر می‌شود. یعنی وقتی ما ببینیم باید به همون قرن یک روی سیر کنیم، رجوع کنیم به همون بینندم تا باور حاصل کند که این واقعا ربط به همون دارد، به همون اثر یعنی که نزدیکی دارد. یا که در جای دیگر میگه بر کوزگری خیلی دوست می‌دارم، بر کوزگری پریر کردم گذره از خاک همین نمود هر دم هنره، من دیدم اگر ندید هر بی بسره خاک پدرم در کف هر کوزگری. ببینید واقعا درباره انقلابی فکری عمر خیام البته در این قالب برای ما یعنی که انقلاب فکریش ما را وادار میکند که تا انسان را و سیرت انسان و زندگی انسان را خوبتر و بهتر بشناسیم. یا در جای دیگر میگوید که این کوزه چمان عاشق زاری بوده است، در بندی سری زلفی نگاری بوده است، و این دسته که در گردنی او میبینی دسته است که بر گردنی یاری بوده است. یعنی ما در صنعت تصویری نیست یک ژانرهایی داریم با مانند ابسترکسیونیسم یا ایمپرسیونیسم یا اکسپرسیونیسم. این روندهایی هستند که گفتار همین عمر خیام به همین ژانرهای ما آمده میچسبد. یعنی گفتارش در نظر اول عادی نیست، اگر که عادی هم باشد اما متنش معنیش خیلی ما رو به دوری‌های دور میکشاند. و همچنین یعنی که
зиёди аз ҳамин чиқиле ки дар боло зикр кардем рубоиҳое буданд ки махсус бо кӯза рабт доштанд маро водор кард ки яъне ки хубтар беҳтар инро интихоб кард онҳое ки ба кӯза бештар рабт доранд. бале баъд бевосита нест ҳамин китобро номгузорӣ кардам кӯзаҳо чӣ мегӯянд, яъне абзори ин асарҳое ки дар инҷо гирд овардам роли инсонро образи асосии инсонро бо кӯза дар инҷо тасвир кардам. фақат рӯи осори Хайём кор кардед ё ки рӯи осори дигар классикои шоирони дигар ҳам кор кардед? бовар кунед саъй кардам ки болои дигар классикон низ кор кунам, аммо ин хеле мушкилиро ба бор меовардааст барои шинохти як шоир ё ки як олим хеле вақтҳо лозим меояд ки то ӯро хуб бишиносӣ ва ӯро ҳис кардан аз ҳама муҳимаш ва хеле вақти зиёдро дар худ талаб мекунад ва барои ман на ҳама вақт муяссар мегардад ки рӯи ҳама ин классикон кор кардам. Порча порча кор кардам, аммо барое ки умумӣ як бардошти хуб дошта бошӣ то битавонӣ он бардошти худро барои дигарон ирсол кунӣ хеле таҳқиқ талаб мекунад. чаро бо вуҷуди он қадар коллеҷҳо ё ки бачаҳое ки тарбия мешаванд дар ин коллеҷҳо ё ки нафароне ки дар галереяҳо ҳастанд ё худи худфону дигар ҷоҳо рассомони зиёд ҳастанд, вале намоиш ва чорабиниҳо хеле кам аст. Хеле кам намоиш чорабиниҳо дар Душанбе барои гузарондани чорабини, яъне мусавварҳо ки мардум ҷо раванду тамошо кунанд хеле кам аст. ин омилш чи аст алер? бетаваҷҷӯҳи мардум аст ё норасои рассомҳои хубе ки бояд ин чорабиниҳоро ташкил кунанд? чӣ омил аст? ман мебинам хеле кам аст дар ин дар фазои мо, фазои фарҳангии мо. ҳамон гуна ки китоб кам хонда мешавад, ҳамон гуна таваҷҷӯҳ ба аксу расм инҳо ҳам хеле кам аст, махсусан ба расмҳое ки рассомон тасвир мекунанд. барои баргузории ин чорабиниҳо воқеан ҳам дуруст қайд кард ки дар Тоҷикистони мо хеле кам ба назар мерасад. мо ки ба наздики як сафари Ӯзбекистон доштем, вақте ки пурсон шудем дар он марказҳои ҳамин намоишӣ дар як ҳафта як ё ду бор намоиш мешудааст. бовар кунед ки дар як тӯли як сол на камтар аз 50-60 намоиш мешудааст. чун шояд унҷо талабот зиёдтар аст, унҷо ҳам яъне бигирем рассомонаш ҳам зиёдтар аст ва гумон мекунам ки яке аз мушкилоти дигар ҳамин аст ки барои як чорабиниро ташкил кардан албатта ҳам маблағ лозим мешавад, ҳам барои як рассом як асарашро барои намоиш гузорад 50-60 асар бояд омода кунад. ин 50-60 асар низ вақт талаб мекунад ва онам маблағ талаб мекунад ва омодагӣ талаб мекунад ва онро барои пешниҳод кардан инам сабабгор мешавад ва таваҷҷӯҳ ҳам шояд камтар бошад ки аз ин шояд аз ҳамин лиҳоз бошад ки дар мо камтар ин чизҳо ба назар мерасанд. дадер ташаккур зиёд ки даъвати моро пазирид ва дар барномаи китобхон иштирок доред. дар охир ин 3 камераи барнома дар ихтиёри шумоаст. хулоса кунед суҳбати барномаро ва чӣ гуфтанӣ доред ба бинандаҳои барномаи китобхон? дар охир мехостам ки бо як рубоӣ аз Хайём хулосаро ба поён бирасонем ва Хайём мегӯяд ки гар як нафасат зиндагонӣ гузарад, магзор ки ҷуз ба шодмонӣ гузарад, зинҳор ки сармояи ин мулки ҷаҳон, умр асту бадон сон гузаронӣ гузарад. албатта ташвиқи Хайём дар ин бора низ доим моро барои дар зиндагӣ вақти худро хуш гузаронидан, вақти худро хоб сармояи бузург донистану вақти худро сарфа кардану ва ба мутоалиа ва ба китобҳое ки фоидаовар ҳастану илмӣ ҳастану ва савту қалами моро ва илми моро ва фарҳанги моро пеш мебаранд мутолиа кард то ки аз худ як нишонаи хубе боқӣ гузорем. дадер ташаккур ки дар барномаи китобхон иштирок кардед. воқеан шахсони мисли шумо ки барои фарҳанг, рушди фарҳанг ва пешрафти фарҳанги ин кишвар кор ва фаъолият ва заҳмат мекашанд, сармоя ҳастанд ва шумо сармояҳои миллии мо ҳастед ва худо кунад ки боз дар ин самт пешрафту пешрафтҳои бузургтаре дошта бошед. бо ин ниятҳо барномаи китобхонро ба анҷом мерасонем. то барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худоҳофизи шумо.